Grupa partizana uspjeva zarobiti kvinsliškog ministra i njegovu pratnju. Gospodine ministre, vaša vožnja je završena. To važi i za vas, gospođice. To je prilika da se prerušeni u njihove uniforme i sa njihovim dokumentima vrate u Beograd kako bi obavili opasan zadatak. Treba da se probijete kroz neprijateljske obruče da se ubacite u Beograd, zajedno sa radiostanicom. I odoše komunisti u Beograd vašim autom. Bio sam na sastanku sa tvojim starešinama i sada idem na sednicu vlade u Beograd. Odmah obavestite šefa specijalne policije, Krsto Mišića, da su partizani zarobili ministra Jovića. Vidim da je odbor za doček tu. Ti znaš da voziš taj motocikl? U kući će sve ovo na meni. Trebalo je već odavno da se pojavi. Ni ja ne razumem. Ali pored ovakve zasede nisu mogli da prođu. A sada se vratimo na akciju. Kao što vidite, Mrki je sve isplanirao i ništa nije prevideo. Misirac, dopusti gospodinu ministru da objasni svoj postupak. Jel to što si iz Minhena? Vojislav Brajović, Dragan Nikolić, Pavle Vujsić, Milena Dravić. U legendarnom ratnom filmu Povratak otpisanih. 2 mile, u podrumu. U ponedjeljak u 21:30.